na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Juni February sim somla ko ni kho a emi time sa kon chele van noi Thusoh chum ki Lakhom phapam ho Manipur Chief Minister N. Biren Singh in Manipur asu ke hi ti angu na bol na video athan zo in BJYM lamkai lui M Bari Sharma e meite ho akon thading madinga gi na amudan ana phong do e hichi video N. Biren Singh against a atu seina a viral zo apat in mi nga lang apat thading mading chanin gi na kamu 18 the Hindu newspaper and hets e gi na ai bol ho hi Kuki ho hi povin meite ho hi ve tin jong asai be in a hi ai thazo phatun le kata sa hi paimang ding a gi na kamu a hi tin Bari Salma in asai be in a hi het te chuni khum masania Bari Salma chen in mai a meite nupi pabap to akino to na u Baris in meite volunteer la N. Biren Singh in amma masapet hidan an say e chule N. Biren Singh in a Solomon Josia kachi uva gal ka gabol zi u a hi tinjong an say e ne het nom ule Manipur su ke hi N. Biren Singh a hi ti a asay na video hi social media a mizo si mu thading a thang de hi Manipur a PR ki koi zong hi N. Biren Singh politics ki chip na a hi tin Bari Salma in the Hindu hinga asay in hi midang banga ke ho zong aza na dinga e za zo ova e ki peimang a hi tin jong asai be e Bari Salma ki tipa hi 2022 lai a thangting mol chunga BJYM min pana thing ke phuding ki len a ne a mai thal ki chu a thing hang mi ho gi lele jong anapang in hi hi chilai chule mai te ten ku ki zo cha te chunga gal a hin pat te la ova chu N. Biren Singh to sil bal banga an hi Infar khupi sung laikai khana meithal ka mangu a omzia October 2023 achu Bari Salma hi police hon khatwe anamanu ahitai Achi sa February sim ko nilha N. Biren Singh in Manipur Chief Minister hina akon haina anai zawa ki pa tu chanhin BJP na ma helding amunai povin BJP North East Coordinator Sembi Patwa in ni izan ham khat infala avai thamdana MLA ho ki mo pizing bang in tu chanhin CM tha ding boina hi sulam hinai pon hi hichi komla achun Union Home Minister and Shat Chapa J Sat dana ki sei khanin phatgom komla in Manipur MLA ho phone call in anaban hopin CM post ne daile dangka Crore li himpin tin anaban gi in hi hitabang call mu MLA la achun speaker le Jai School MLA Thokchom Satyabrata zong khat hi aman asaina achun ache sa ni thumni li ni sunghin wachema call a number he khalo khana DP umlawa kon in kor kamu machen hi kale call J Satan in ahung ki sejin chele government simna ding in dangka Crore li ahin nge in hi atho hi police a zong he sa na kanai taitin Satyabrata chun asai in hi hitabang thu hi Uttarakhand gamazong an kha in hi BJP MLA Ades Chauhen in WhatsApp Quran J Satdan a ki semi khan in ahin fon in dangka Crore nga ahin nge atin hi hi chithil so to ki sein FIR jong an ki zi lun hi het the kha chukum somthum laguma upa J Sat hi India adinga cricket governing body BCCI secretary an hi ahin chom khat zowa International Cricket Committee lubu dia August 2024 acha akete pi umlova hendo a an kit hi India government in United Nations Liberation Front UNLF Camp sahna ding dangka 28.99 crore phalpi na anei tawin hi het ding kha chu mai thing noi UNLF Bombay faction ho hin achi sa November 29 2023 ko machu Manipur government jauna a Central Top Peace Agreement anakai u hi thulut ki mudung zui in UNLF Camp sahna di adangka 13.90 crore ki pido ding chele kakching kono kem sa na ding a dangka 15.09 crore pe ding ti a hi chikem ni te ni hi UNLF kadar jali wal ho na ding azia cha te ho puma mi zage wal theina dinga ki sading a hi ten ki sejin hi atila chu UNLF in a member u mi sangni la zanga wal thein dinga kem gup sa na ding a government hinga nge na an pe lu hi zongle
Kiam li phayeng session nongsam na ziribam aho security to kisajin tu chen hi pending umnalizin hi. Hiti kem sa na dinga sumho hi security related expenditure SRE fanakun ki kaido zi hin hichi hi Northeast insurgency in asu kha namun ho sim dia kisim hi. Government la UNLF teni in anakayu peace deal achin UNLF kader ho vem bin hiding grang asu hillo ngalu le ki mo ma thailo tiu ti ho nazawin hi. Peace Monitoring Committee achin Manipur akun government officer ho bana Central Forces Intelligence Bureau la UNLF talheng ho azawin hi. Langlam Lebanon gamsung ho pachompi akun Israel sapaite anakit nungtol pantawin hi. Hichi machal hi US makaina ceasefire tolhan achil ha pyo hinla Israel in Lebanon gamsung munpoy mo ho Israel gamsung ven nating kula kihemun ho ataw phazing nala uvin hi. Israel sapaite abon chawa kitol do thingzo lozin Lebanon President Joseph on indemna anezin munpoy mo pachumpi danuhin gamsunga to phawna sana khathin kinuk tanudung zuya Lebanon in agamsunga kun Israel sapaite akinung tol thing nading uwa na to na anay thai hidan ata lang hinla Israeli Defense Minister Israel kachin tu ataw phawna munhi Hezbollah ten hamaban ceasefire hinsu ketlaw nading uwa adal ha law nading uvin anadom but hito ka la Alhang Lebanon gam kai sunga che mi piten a in alaw ho anung zo pantave akiti. Thusoh gimnay ta hinla kidang ta so cha na Thusoh khat achisa February ni simsam na sige ni Hochun Canada khopi Toronto muna mi pilen na Delta Connection Flight 48192 Toronto Pearson International Airport muna to sit na anatuin lena chu abung buin ana hi hichi Bombardier CRJ 900 LR lena chu Minneapolis akun Toronto Hupi zona analeng hinla wang pharum te in asunga to passenger somgin ho chu bon anasu cha oven hi to sit na zin mi somnage in kisu kha an tuun mi thum chu halal ve ekiti minamu ho seidan in to sit ato kon cha chun len sunga lena thaunam ha te in ahung kisan sotlovin leiset abo paize ativin hi Thusoh na monchu emergency responder hon adalu paizun chale Thusoh to kimanin wholesale na anei paingal un hi ekiti. Russia le Ukraine kidaw na chungchang ki hianalin ta khat dingin Saudi Arabia gamsung Riyadh khopia United States le Russia palai tenin ki hona anapanhantan hi ki hona achun Russia akon NATO sapaite ceasefire do na chi khana Ukraine gamsunga amdiu adai sa lodan anaphongdo in hi United Kingdom le France Ukraine gamsunga sapaite solut dinga phatsa na nanai uwa Germany le European gamdang hohin gelhutna aneinai lo uchu hi kehona thut okemanin Russia Foreign Minister Sergei Lavrov in kedawna thua a China amdo na ding in akham tang the diplomatic barrier so sila do ding aphat sa chi lhandan anaphongdo to chung kehona hi Russia le Ukraine hong kedawa pana kon het the khat maban US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin ki mutu na kyo khomna dinga lampi hoita hin simdo ading in kencha na asang le in hi alang khana Ukraine gamsunga boina thu sei khomna Ukraine ki pancha alowa ki hona achil han chunga President Zelensky in hata phamosa na le lunghan na anezin hi Turkey khopi Ankara muna Turkish President Erdogan to kompena aholim na US le European Gampamin NATO member ahinadinga apan huzolo naule Russia dailama akho asa naw chunga phamosa na anaphongdo in hi aman say ben acham na omdo na ding kho khomna Ukraine pan na mo po na kuldan thule Turkey in hiji thua hi pan ala ding inzong anange in hi dunia ding in Thusoh hilson'in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon mang phalit chibe